Dobar dan i pozdrav svima, ja sam Miroslav Zuho iz Bele Crkve, za oni koji me ne poznaju, a današnja tema bi bila koji ste vi tip. Koji sam ja tip? Sad bi neko pomislio o čemu Miroslav priča, međutim, mi imamo tri vrste tipa. Imamo kinetički, imamo auditivni i vizualni, ili vizualizalac. Da bi se lakše prilagodili našem sagovorniku, da bi bili na, što se kaže, na istim nekim talasnim dužinama, mi moramo prvo znati mi koji smo tip, a onda saznati i našeg sagovornika, a kinestetički tip je osoba koja je više osjeća dodire, osjećanja, a vizualizalac on razmišlja o slikama, a auditivni tip je osoba koja se služi svojim sluhom, svojim tim načinom čula i imam jednu, kako biste otkrili sebe, a to pokušajte onako da se setite kada ste bili na letu u jednogodišnjem odmoru. I onako vratite malo sliku unazad i čega se vi sećate. Ako se sećate tih stvari, imate nekih tih unutrašnjih slika kako je tamo bilo, onda ste vizualizalac. Ako se sećate zvukova, to je talasa vode, šumova, onda ste auditivni tip. Ako imate osjećaj, ove druge osjećaje, onda ste kinestetičar. Pronađite prvo sebe, a evo vam jedna vežba kako biste lakše ušli u štos. Pronađite negde na TV-u neki dijalog, neki talk show, neku emisiju gde voditelj pita neke ljude i onda posmatrajte oči onog ispitanika. Ako ispitanik pre nego što će nešto i da kaže, gleda gore, onda je vizualizalac. Ako se više onako unese i gleda ravno, onda je auditivni tip, a ako gledam pre nego što će nešto da odgovori, onda je kinestetički tip. Na taj način ćete, kada budete imali priliku da se upoznate sa nekim ili neki poslovni sastanak, da saznate na koji je tip vaš sagovornik i onda se njemu i prilagodite. Ako je vizualizalac, izvedite ga u bioskop. Ako je, znači, postavimo se na tom njegovom, kako on gleda svet i onda ćemo se lakše uskladiti sa njim i biti na tom nekom lakšem nivou komunikacije. Nadam se, ovo sve se može naći u knjigama, nadam se da sam vam danas ovom temom nešto pomogao. Prenesite drugima, lajkujte, šerujte i do sledećeg videnja. Ćao!